سلام درود به پایان بر شمایان تماشابینان گرامی. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. گنرال رستم پیشوای پیران خیرات می‌شود. نسیم جان شریفوف نماینده حرکت سیاسی گروه 24 در ترکیه بازداشت شد. زنازنی تاجیکستانیان با داغستانی ها در سنت پترزبورگ. عبدالله و اشرف غنی همدیگر را به استعفا فرستادند. تماشابینان ارجمند، دیروز ما درباره برخی از اعضای عائله رئیس جمهور صحبت کرده بودیم که آنها چگونه مالکیت دولتی و اموال ملت را غارت کرده به آفشار میبرند. اما نام یکی از اعضای این عائله گرفته نشد که آن هم گنرال رستم امامعلی است. برای آنکه از ما نرنجد امروز درباره رستم حرف خواهیم زد. شاید امروز گفته تمام نکنیم، به یک روز دیگر هم در این باره باز هم دوام میدهیم. مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه امروز 13 مارس رستم امامعلی شهردار پایتخت و پسر رئیس جمهور را چون نامزد به وکیلی مجلس ملی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد. وکیلان مجلس پایتخت با یک آواز از نامزدی شهردار حمایت کردند. حمایت نکرده هم بینند. انتخاب وکیلان مجلس بالای پارلمان یا سنات 27 مارس برگزار می شود. گفتنی است 25 عضو مجلس ملی از طرف مجلس های محلی انتخاب می شوند. 5 نفری از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت، ولایت ختلان، دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز و 8 نفری آنها را رئیس جمهور تعیین می کند. سناتورها یعنی اعضای مجلس ملی قانونهای قبول کرده مجلس نمایندگان را بررسی می کنند و تنها بعد تصدیق آنها قانون قبول می شود. یعنی اعضای پالاتای بالایی باید ورزیده تر، دانشمندتر و حکیمتر از اعضای مجلس نمایندگان یعنی پالاتای پایانی باشند. اصلا کلمه سنات، همین کلمه سنات هم به معنی شورای کهنسالان است. یعنی کهنسالان کارکشته و حکیم و دانشمند، قانوندان و ورزیده در سیاست و حقوقدانی و دولتداری باید به هم آیند و مسائل کشور را حل کنند. حالا رستم با این سن و حکمت و دانشش در این مجلس به چی کار مشغول خواهد شد؟ سؤال مطرح است. اگر کوچکی کرده گوییم انسان حیران می شود که این بچه در مجلس ملی چه علف می خورده باشد. در اصل وظیفه رستم امامعلی در مجلس پیران خیرات الکی معین شده است. طبق پیشبینی اکثریت تحلیلگران رستم رئیس مجلس ملی انتخاب و عبیدالله را در مقام دومش هم عوض خواهد کرد. رستم گنرالی 33 ساله پیشوای پیران خیرات خواهد شد. گنرالی که بدون یک روز خدمت در ارتش به عنوان گنرالی صاحب شده است و بدون یک روز کاری در مقامات اجرایی شهردار تعیین گشته است. حالا ما یک روز کاری گفتیم، این بچه 1 ساعت در مقامات اجرایی کار نکرده شهردار شد. شهرداری کجا؟ شهرداری پایتخت.
شهردار جوانی که در دزدی و غارت الکی تقایش حسن اسدالله زاده همون ابو حسن را با 1-0 زده است. شاه پسری که در بابا دادن پولهای بودجه پدری پیرش را که 27 سال است این کشور را غارت میکند در حیرت گذاشته است. تنها برای جشن زادروزش رستم امامعلی حداقل $200,000 مصرف میکند. $200,000 تنها برای جشن زادروز. به دلیل گپ نمیزنیم. سال 2017 زمانی که تازه نو شهردار تعیین شده بود، او را به جشنش سراینده هلندی سیمونز ایوا ماریا در کلوب شبانه رایال کلوب که به خود رستم تعلق دارد تبریک کرد. به جشن حدودی 100 نفر از جمله مهمانان خارجی دعوت شده بودند. مصرف این جشن را منبع پیام حدودی €200,000 تخمین زده بود که 170,000 آن برای آوردن سراینده هلندی مصرف شده بود. سال 2018 بعد 1 سال سال 2018 به جشن روز تولد شهردار دوشنبه سراینده رومینی آتیلیا بوریمی اجرا کننده خطهای بیلیانیر پریزیانیر دیامنت دعوت شد. باز هم با مصرف €200,000. این زمان رستم الکی شهردار دوشنبه بود. گفتنی است که طبق قانون در تاجیکستان جشن گرفتن روز تولد بیرون از دایره عائله ممنوع است، ولی قانون ها بر رستم امامعلی، گنرال رستم و دیگر اعضای عائله رئیس جمهور دخل ندارد. چی خیل خواهند، چی کار خواهند کردن میگیرند. خودشان شاه، تابشان وزیر. رئیس شهر دوشنبه پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان 10 دقیقه کم رئیس مجلس ملی گنرال رستم امامعلی الکی چند نمود بیزنس را مناپولی کرده است. بودجه پایتخت را بی‌رحمانه غارت میکند و تجارتش را روز تا روز بزرگتر کرده وارد رقابت با تقای ابو حسنش حسن اسدالله زاده و یزنهایش گشته است. روزهای نزدیک ما درباره قسمت از دزدی‌های رئیس شهر دوشنبه پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان 10 دقیقه کم رئیس مجلس ملی گنرال رستم امامعلی خواهیم گفت. بله، تنها قسمته، چون که برای ذکر همه جنایت های این گنرال باید 10 برنامه کرد. اکنون از چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه واحد و گزارش می‌دهد. насимҷон шарипов намояндаи ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дирӯз 12 март дар шаҳри истанбули туркия боздошт шуд. пулис ин фаъоли сиёсиро дар ҷойи кораш дастгир кардааст. дар ин бора дафтари матбуотии ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 хабар дода навишт ки аллакай насимҷон шарипов ба вакили дифоъ таъмин шудааст ва ба зудӣ сабаби боздошт ва мақомоти боздошткарда муайян хоҳад шуд. дар ҳамин ҳол сомонаи ахбор бо нақл аз нуриддин ризоӣ, як фаъоли дигари ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 менависад ки маъмурони пулис ҳамчунин суҳроб зафар роҳбари гурӯҳи 24 ва заид бобоев, як узви фаъоли ин созмонро ки дар Туркия паноҳ мебаранд, суроғ дорад. намояндагони гурӯҳи 24 бар инанд ки боздошти насимҷон шарипов бо дархости мақомоти тоҷикистон сурат гирифтааст.
насимҷон шарипов 19 марти соли 2018 низ ҳамроҳ бо суҳроб зафар роҳбари гурӯҳи 24 бо дархости мақомоти душанбе дар Истанбул дастгир шуда буд, вале мақомоти Туркия аз истирдоди онҳо ба Тоҷикистон худдорӣ карданд. насимҷон шарипов 2 сол пеш рӯзи 29 май баъди 72 рӯзи боздошташ ва суҳроб зафар моҳи октябр баъди 200 рӯзи боздошт озод шуданд. насимҷон шарипов баъди раҳоияш дар соли 2018 дар Туркия мақоми расмии паноҳандагӣ ба даст оварда буд. нуриддин ризоӣ, масъули равобити хориҷии ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дар саҳифаи фейсбукиаш навишт, ки насимҷон шариповро соати 11 аз ҷойи кораш дастгир карда, бидуни шарҳи сабабҳои боздошт ба шуъбаи пулис бурданд. насимҷон шарипов моҳи январи соли 2018 намояндаи гурӯҳи 24 дар Туркия таъин шуд. ин фаъоли сиёсӣ ба далели фаъолиятҳои сиёсии оппозитсионияш дар гурӯҳи 24 тавассути Интерпол таҳти ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт. хуршед ҷабборзода, собиқ муовини сардори раёсати назорати ҷавобгӯ ба қонун будани санадҳои судӣ оид ба парвандаҳои гражданӣ, иқтисодӣ, оилавӣ ва маъмурии додситонии кулли Тоҷикистон, ки соли 2017 дар чорчӯби парвандаи пурсадои роҳбарони фасодкори агентии мубориза бо коррупсия ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд, дар аввали моҳи март бар асоси қонуни Авф озод шудааст. ҷабборзода аз ин 7 соли ҳукмаш ҳамагӣ 2 солу 9 моҳ дар пушти панҷара ба сар бурд. хуршед ҷабборзода инак сеюмин нафар аз 13 мансабдори собиқи агентии мубориза бо коррупсия аст, ки мавриди Авф қарор гирифт. моҳи ноябри соли 2019 Давлатбек Хайрзода, собиқ муовини раиси агентии зидди коррупсия ва Фаридун Беназирзода, собиқ сардори гумруки Хуҷанд низ бар асоси қонуни Авф озод шуданд. тавре сомонаи ахбор бо такя ба манбааш хабар додааст, хуршед ҷабборзода дар аввали моҳи март бар асоси қонуни Авф озод шуда, ҳоло дар хона дар паҳлӯи наздиконаш қарор дорад. хуршед ҷабборзода соли 2017 бо ҷурми даст доштан дар ҷиноятҳои коррупсионӣ дар чорчӯби парвандаи пурсарусадои 13 роҳбари дар гузашта баландпояи агентии мубориза бо коррупсия ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд. хуршед ҷабборзода охирин нафар аз 13 мақомдори собиқи агентии мубориза бо коррупсия буд, ки як моҳ баъд аз дигарон дар поёни моҳи майи соли 2017 дастгир шуд ва моҳи сентябри соли 2017 бо ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистон ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. мурофиаи онҳо пушти дарҳои баста гузашта ва тафсилоти ҳукмашон дар ягон ҷо нашр нашуд. аммо манобеи наздик ба ҷабборзода гуфта буданд, ки ӯро асосан ба тақаллуби аснод айбдор мекарданд ва вай дар сухани охиринаш дар додгоҳ ин иттиҳомотро қотиона рад карда, хостори лағви айбномаву парванда ва озодиаш аз боздошт шуда буд. хуршед ҷабборзода ба ин тартиб аз 7 сол ҳукми зиндонаш ҳамагӣ 2 солу 9 моҳро пушти панҷара ба сар бурда ба озодӣ баромад. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия шоми 12 март тақрибан соати 19:40 дар даромадгоҳи фурӯшгоҳи галерея байни зодагони кишварҳои Осиёи марказӣ ва Доғистони Русия занозании гурӯҳӣ рух додааст. дар занозанӣ аз ду тараф ба гуфтаи шоҳидон 15-20 нафар иштирок карданд ва як нафар бо зарби корд бистарӣ шудааст. тибқи иттилои расонаҳои русӣ, пулис 11 нафарро дастгир кардааст, вале онҳоро рӯзи 13 март баъди бозпурсӣ ҷавоб доданд. тибқи арзёбиҳои муқаддамотии пулис, занозанӣ ба сабаби хусумати дутарафа сар задааст. дар робита ба ин занозанӣ бо иттиҳомоти авбошӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд ва сабаби аслии муноқишаро тафтишот муайян хоҳад кард. нашрияи «Комсомольская правда» бо такя ба як манбааш дар мақомоти пулис менависад: дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Петербург соатҳои 19:41, 19:43, 19:44 ба қисми навбатдорӣ тавассути рақами 112 аз номи шаҳрвандон хабар омад, ки дар даромадгоҳи маркази тиҷоративу фароғатии галерея, хиёбони Лиговский, хонаи рақами 30А, занозании гурӯҳӣ рух дода истодааст. ба гуфти манбаи нашрияи «Комсомольская правда», то замони расидани кормандони пулис
иштироккунандагони занозанӣ аллакай муноқишаро бас карда, дар ду кунҷ захмҳояшонро табобат мекарданд. ба ҷуз аз мушту лагат, касе аз корд низ истифода бурдааст. дар натиҷа яке аз иштироккунандагони занозанӣ аз ронаш ҷароҳат бардошта дар бемористон бистарӣ карда шуд. нашрияи «Комсомольская правда» сар ба сар шудагон бо доғистонiyonро зодагони Тоҷикистон унвон карда, шумораи иштироккунандагони занозаниро 20 нафар навиштааст. дар ҳамин ҳол Иброҳим Аҳмад, сухангӯи намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия гуфтааст, ки бар асоси таҳқиқи онҳо занозанӣ дар Петербург байни зодагони Ӯзбекистон ва Доғистон сурат гирифтааст ва зодагони Тоҷикистон дар ин муноқиша иштирок надоштаанд. Абдуллоҳ Абдуллоҳ, раиси иҷроияи пешин, ки дар баробари Ашраф Ғанӣ қасами раёсатҷумҳурии Афғонистонро ёд кард, эълом кард, ки Ашраф Ғанӣ дигар раисҷумҳур нест ва фармонҳояш эътибор надоранд. доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ гуфт, пас аз маросими таҳлиф давраи кори ҳукумати ваҳдати миллӣ поён ёфтааст ва ӯ ба зудӣ дар бораи муаррифии раиси иҷроияи давлати ҳамашумул фармон содир хоҳад кард. дар як эъломия, ки ахиран ба чоп расидааст, омадааст: Ашраф Ғанӣ дигар раисҷумҳур нест ва фармонҳои вай дар Афғонистон эътибор надоранд. дар ин эъломия аз кормандони низомӣ ва ғайринизомии раёсати иҷроияи пешин хоста шудааст, ки ба вазоиф ва масъулиятҳои рӯзмарраашон идома диҳанд. Ашраф Ғанӣ ҳам бо як фармон раёсати иҷроияро барҳам дода, амалан Абдуллоҳ Абдуллоҳро ба истеъфо фиристод. гуфтанист, ахиран дар Афғонистон ду президент маросими таҳлиф ё савгандёдкунӣ баргузор намуда, ҳар яке худро президент эълон кард. Ашраф Ғанӣ дар қасри президент қасам ёд кард ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ шикасташро дар интихобот эътироф накарда, ин маросимро дар қасри раиси иҷроия баргузор намуд. интихоботи президентӣ дар Афғонистон 28 сентябри соли гузашта баргузор шуд. бинобар натиҷаҳои эълон кардаи комиссиони интихобот, бештари овозҳо 50,64%-ро Ашраф Ғанӣ ба даст овард. Абдуллоҳ Абдуллоҳ 39,52%-и ороро соҳиб шуд ва мақоми дуввумро ба даст овард. вай натиҷаҳои интихоботро напазируфта, онро тақаллубӣ хонд ва талаб намуд, ки овозҳо бозшуморӣ шаванд. барномаи таҳлилии хабарии Паёмнюз ба ниҳояти худ расид. барномаҳои дигари радиои мо ва матлабҳои моро дар пойгоҳи payom.net ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. интизори пешниҳоду мулоҳизаҳо ва ҳамкориҳои шумо ҳастем. бо умеди дидор дар ҳафтаи дигар. худоҳофиз. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.